إيرو بيراينا كومكوجيا كوباني هروها جي سبا نادس با كومكوجيا بيراينا كومكوجيا عمودي بحردو كومكوجيجي يعني دمكي دتشيبون يعني هناك خلقك دخواست يعني كرد لجهة قنامينن بێگومان ینی ئەم دزانن گە کۆبانێنی هاتە بۆ ڕێزگارکردن و خەڵکی وێ دەخواستن زووترین وەخت vەگەڕن و باژارێ خوا ئاوا بکەن و گوندێ خوا ئاوا بکەن لێ ئەف موامەرە گە لە کۆبانێ هاتکردن حەتانەها هاتی وەنداکردن بێ کێ کرد و کێ تەسهیلات جێرکردن و حەتانەها ژی ینی ئەف مەسئولی دهستێ دەسەلاتا گدوێ دەڤەرێ دەیێ دەوێ دیار بکەرنا ji ber Kobanê yanî simbolekî navdewletî çêbû قواتê tehalif û dinyayê û pêşmergên Kurdistanê û her kesekî alîkarî kir gi rêzgar bike. Paşê çilo wilo bi rehetî xelkekî terorîst derbas bibe û vê cerîmê bike ew tişteya divê bêxuyakirin bê kîjê fêde kir. Adî jî Komkujiya Amûdê wek e'tîrafa PYD jî bi destê leşkerê wan bi destê çekdarên YPG PYD hatin kuştin û ew nameyek bû ji xelkê Amûdê re yê goserê xwe tu carî ji rejîma Sûrî re netewandin bêguman bi rêkeftinekê di navbera PYD û rejîma Sûrî de ew muamere hat kirin. Em sersaxiyê şehîdar dixwazin û em bi hêvîna rojekê kesê ev cerîmekirinê bên muhasebe kirin.